Zap Zap Zing è Avventura ng Chispito da titolo di regalo di Festival di Buki Pamucha 2025. Una storia scritta per Liliana Erasmus di Aruba e illustrata per Daniel Schothorst di Hollanda. Chispito ta encantang avventura. Den camber e ta goza subida den tur sorto di buki. Anto den sala e ta wak pelikula kuta pone hari, kuta pone yora, of pone spanta asina tanto te bula fius. E avventura ng Chispito ta vibrante e ta llena con fantasia tocante amistad e imaginación. Chispito mes no ta sali for di cas. Teco un día, eta topas un amigo novo, vaya largo. Junto, nantabay experiencia aventura nan vibrante, llena con luz y chispa de vida. Boker sa mas di ebuki festivo aki, kutapature mucha nang di Aruba? Well, ku kada compra di un buki na Duwet en Van Dorp of na Plaza Bookstore, bo por recebi ebuki aki completamente gratis. Of bo por bin biblioteca e presta e-buki aqui também, seja na nossa filial na San Nicolás ou na nossa central na praia. Vale, Zahuto!